ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذيع يا سميع يا كفر فإن الله غني حميد. يا بصير يا حكم يا عادل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي. ألف مبروك عليك المبروك ألف مبروك يا المبروك. اللهم صل على سيدنا محمد. Ternyata yang punya ide ini punya ini. Walaupun mulai ini bulan Agustus aja doa 4 bulan makin ternyata di Pasno bulan kelahiran bulan November. Tapi tahun ini dimakan ini asli kono pun ketika KTP itu 68 tapi asli pun 65. Sekarang pulau dalam 3 pun 65 jadi betul ya walaupun ini 56 tapi tidak matur suwun di studio dengan ibu Ya Hamid ya Muhsi ya Mubadi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Kalau skornya ini besar sekali Gus. Ini 24 jam selama 9 bulan 10 hari insya Allah. Tidak ada henti-hentinya sedikit pun. Jadi Gus, saya sayangkan suamikan istrinya nih. Ada istirahatnya selama 9 bulan 10 hari. Tidak ada hentinya selama 24 jam. Ya Allah, mencintaiku dengan penuh iman kami, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih sayangmu. Sayang. Subhanallah.
keberkahan utama menjadi detik-detik meregangkan. Oke, keberkahan melimpah, Ya, terutama untuk dunia perkuliahan. Kemudian juga penuh ketegangan menantikan detik-detik persalinan yang mudah-mudahan diparingi kelancaran. Amin. Mudah-mudahan kita dihargai dan menyesal. يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف. Ucapan asal dengan kita itu jariah buruk. Jadi saling berdoa, jariah saling harto. Umat Islam terutama akan produk-produk dimanfaat. Nanti saling asal dengan dia kok. Tinggi produk-produk manfaat lewat dengan produk. Allahumma bidana dunia ta'lana abwab rahmatik ya ar-rahmin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah wal mukasyafah wal iman wal islam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana khususan ma bi bani al-fi'lina ma min ahlil ilmi wa ahlil qadr wa ahlil quran. Wa ja'alna wa iyyahum min ahli suhu ahlil ilm. Allahumma rzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة يا مالك